Voin hi August ni somni pasari sang ni somni pakat zirtom ni ania. Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong te chibai vek ule. Tun tum chu Myanmar news mai ba ka. Afghanistan Kabul airport a bompu achung chang thu thar te kanon puang don ani. Myanmar news lo puang masaila. In kana lovin Border Guard Force BGF an hnungtol KNLA namsi paiten Burma sipai kem pakhat chu August ni somni paruk jing khan KNLA battalion som pasari hnuaya brigade 1 in anlak sakti du palaya pengkom chuan atalang ani August ni somni paruk chomadar som borvel khan KNU Nuktago region kho khua Burma sipai kem pakhat om chu KNLA sipai ten anlak nuwa Burma sipai hnuaya thok Border Guard Force BGF te chu in kan mi lovin an hnung tol ta ani Burma sipai kem hi KNLA in lak tumin an beitrana BGF lam hian in kan mi lovin an hnung tol san ta ka wangin kho khua Burma sipai kem hi KNLA lam hian ol sam takin an la thei ta ani he sipai kem hi Burma sipai lam hian omhun khurnan an kem man thin poimo tak pakhat ania BGF ten an chu san ta ka chuan KNLA nam sipai ten omhun khurna an mang ve nga la ni ti du palaya pengkom press release chuan atalang Burma sipai ho tu te zinga thunei na in chu le na athleng hnaim Myanmar rama February ni khat khan sipai ten mi pui thunei na an pong lak ti kan hriat vek lain chumi ma a min ong hlainan Burma sipai ho zinga thunei na lak mak sak thu kan hrelo po ani mai theye Sipai General Hovin thunei na anlak dona pianga anti nge ngai chu Sipai ho zinga thunei na lak masak ania Sipai ho tu zinga an mani er phathei le do dal thei tu te chu an ni na na chel le omna mun te sik soin an thunei na nget zel turin thurol puile lamtang an in siam phot thin ani chu diang bokin General Than Sui le General Hui dang te poin an lo ti to a tun tu ma po Senior General Min ong hlain hian Than Sui le General dangte beron le lamtanga la siam rangin sipai thunei na le mi pui thunei na ala kop thei ani ma se General Min ong hlaina thunei na lak chu tharuk chuang to ma se tun thlengin a hlotling ala ti theilawa chuti rualin sipai pumpui hi ake chedon nin mi thiam te chuan an hmutlang to ani a chan ni beralang thil paruk te chu sipai chung kwa Min ong hlaina kai hruena fam kim tok lo lu tukanga hmuna om chho zela Buddhist pui thiam then khaterin chanlu tuka thil ti le an thu soyom zenei lo ringa ache na hlotlin na lova sipai te thunei na kham to mi pui te beile na chu tun ma zong ai na sai na ma chon chho zela sipai atang du anom to lova military recruitment akal pui thei to lowani sipai chu ram le mi pui te veng him tu anga mu to lovin mi pui te har sana siam tu le rabbet tu anga mu na alom te le sipai ten anti tur dan te bo chiein mi pui chunga rong taka an thil ti te entirnan tharum tholwa kong zo te sniper manga anluka sakang chi te abul tum tu ber chu Min ong hlaina thu pe kan hi tlata wangin ming chiat na ba ga thisen chuana mo phurna rip takala ka ngai ti sipai tam tak poin an muthiam vekani chu wangin Burma sipai then khat chu an kalphunga dik to lo ti hrin mi puilama an ronding zela CDM zom Burma sipai ringot po sang khat zanga an chuang to ani ram chung mun sang sang om Burma sipai te po in tlan chu dang kong an dap meka Burma sipai chung ko chu an ke chran to ani hetianga sipai ming chiat na politics boina le ram chung boina zong ching fel tu chuan Burma sipai chung ko in thla khleng na aom nge nga ya pon lammi mi pui na non tlom an le thal ma nge ya sipai chung ko an in siam re manga ya an boi pui tran to ti po hriat ani kong le lama mi pui sipai lam la ani telin an lian tuala khovel ram sang thlom na an muthatu tul bokani chu wangin General Showin le Min ong hlaina thu nei na chu sipai General dangin an chu le donge ani lo le Min ong hlaina thu nei na hi General Showin an alak sak don ti chu kan thlir mega hun to a atu berle engpol berin nge thu nei na ron chu le don ti chu la hriat thei lo ma se thunei na in chu le na chu athleng ngei don ti chiang thokhat to ani sipai chung kwa General Than Sui autu te anom ti thu hriat chu
min ong hlai tan chuan ngai thla ka nuam lo viawang le engpo ni se mi pui PDF NUG le EAO ten until tumhlen chuak turin nung tolova an kal zelanga ya sipai chung ko thunei na inchu le na thlen hun na chuan sang ni som ni in thlan result chu pomanianga poi khoina zongjong chu min ong hlai na chunga burbun ani bokanga mi pui than sarkar NLD chu thunei na pe ka ni leang ti chu thil thleng thei ve ka ni ma se chu chuan in thak danglam tak tak a thlen don lo chu mi pialama sipai din hunzel tur ti chianga politics ro relna in rol lova mi pui thunei na hnuai om hlen thei tur dan pui siam that le federal state din ba ka thil dang ti tur tam takala oma chu tianga sipai ho tulu ten president kai hruai mi pui sarkar rin nomna an tiam thei ni chuan Myanmar silai met puak to lova ne theina win-win situation a thleng dona ma sen min ong hlai ro ram phat san na le poisoi lo mi pui thana wangin hrema tok ngeyang chu hun chu arei to don lo ti chu ama ngei poina hre to ani KIA ten inka na ti topa buena om chan zonan du inka na ti to bria ram chung boina chan soi ho turin KIA ten nimin khan ngen na thu chu an siam khovel COVID-19 Sri Lanka ra Myanmar min antor mek lain inka na apun lun zel si chuan mason na om lo wangin boina chan zon chua soi ho tu thu KIA Central Committee thu chua tel ani Military Council te dole tura National Unity Government te anin pu cha mek lai hian KIA ten hetiang hian thu chu an siam thut mai sia he thu chu an siam san hi KIA News and Information Director Cardinal Nobu chu RFL amin an labe fu thei chi lawani Kachin Webs News in Cardinal Nobu an interview na chuan soiho tur kan ti ta hi Burma sipai te chau nilovin soiho tur o manga kan ngai te an telve kan itin nimin khan KIA thu chu chungchang asoya ma se hei hian Burma sipai te nena inrem na siam an du ti na lamani melo thule tun haya Kachin lama sipai da bel tamlu tuk tur dan chana tongkam le lawin bua sai ruk na tur lamzo kani thei thu then khatin an soyani mi pui tang rual sarkar National Unity Government te chuan Burma sipai te nena soiho na program an nei lo thu le indona thlen nei to thu Defense Minister Ui Mun chuan zirtom ni khan RFA hril ani Burma sipai te dole turin chin ral thum keng pol pali intel khomin tang rual pol andin Firfiak Burma sipai dole turin Chin State Mindat Kanpalet Falam Kabo Chidim Tonjang le Kali mi pui veng hin tu pol te chu August ni somni pali khan Alliance tang rual pol andin tur thuan soi heng pol pali CDF Mindat CDF Kanpalet CNO CNDF le ZF Ural thum keng pol te chu midang engral thum keng pol hnuaya ma anom lova Zalen taka Federal Democracy tungding tura malat pol an ni thuan soyani khoi hmuna po an pol ne na ingkai hnoi thila an pol soiho na tel lova thutluk na siam na thil kalpui chu an rem ti don lo thuan soya an thu chua chuan Federal Democracy tundin na politics tum chiang tak nei pol te ne na tho ho zelan tum thu zi alanani mushea poisa thleng tu mai che phakat chu chema satin a poisa lak sakani China ramri depo om Sun State malam mushe khopuya guang mutung venga August ni somni panga jing khan China tangalo hote poisa lo thleng sak thin tu mai che pakhat chu chema sa ni in a poisa an lak sak thu hriatani mushe a poisa thleng tu hi kongsi ra thuin poisa sirna kholain chhop thina China poisa le Myanmar poisa mamo tu te chu alo thleng sak mai thinani mai che poisa thleng tu chu tianga thu chu mi pa pakhatin aban ding lam asata a poisa chu lak sakina tlan pui ta ani a poisa lak sakhi Myanmar poisa nuai somli don lai ni thuan soya aliam chu damdoina mun nga la yan thuya asa tuero atlan bo mana anlaman lo thuan soyani thingtol rutu te ka luman niang in ma pin PDF tenanti Sigang region in ma pin district ngoa thingtol ruganom chuan engma zo boy ngai lovin ka luman ni maidon thu in ma pin district tual chung PDF mi pakhat chuan a soi he action an lak na tur thu hi August ni somni pali khan tual chung PDF ten an rel thu kania ram nga hum hal du wang rel an ni thu hriat ani hemi ma po yen thingki le tol to lo tura khap ani towa
anti lui le wanga dan siam le anni tual chung PDF pakhat chuan ni tin thing phur bike somnga chuang anom thina PDF ten thing chu an man na in bike le khaltu te an chua le mai thina wangin an za hran lo chu wangin an man te hi mi hring po ni se ramsa po ni se ka luman ni don thu thutluk na siamani thuan soi ramngo hi akhar nuai livela zawania an ki ruk tamber chu patau thing ania ayan kol tu po anomu malo wangin tual chung PDF polten achereu lo nan an humhal taringot mayani Myanmar Newspeak ka anukhanan D-Day Indo puani chungchang Myanmar lama kan mizo unawina thu zia hi en share chuak teang Myanmar mi puite NUG sarkar chuan D-Day puani tur soi ho niang tia media kaltlang an soi chu mitam takina hun lawa an chi aya talboi pha tam tak malak na le nun phunga ti khailak pha na satlu tu ka wangin D-Day thirdan kan thiam theinan kan ram thil in herdang lambila thir thiam atul khop mai Indo pui panina hun lai khan America in Japan laka Indo puania tak America chuan Japan chu nasa takin avado chiam kherlawa international dananga official Indo puani big apuanga ni maya anua Japan le America Indo na mai pui chu al chho changa oma aniam changa ombok fur khochin na soilok theilawangin Indo na hi athlenga ni deu berthin tuna po mun tina PDF mo Burma sipai lampo anin pu cha man le man lawa ain hatlawin atla chop zelin Indona thleng reng zoka soilo ka har khop ral rel dananga Indo hi thleng thut thut thin tur ani de uzelanga tun hnaya Taliban ho anga ramlak chin zaw tak nei to Kabul lampana ron thu tur angin kan hisabi chu afu lo de mai thei chu wangin D-Day hi puanima se D-Day ni taka Indona mai pu hi al vut vut kherlo mai theya NUG in official ziaka D-Day an puani big turani ve mai ti hria da tha National Unity Government in puwa chana thu puan NUG chuan Indo apuang thran palo chung poin Indo na te na hun tin a chuak de urenga D-Day an puan ma tang rengin Indo na thleng rengani chu wangin NUG chuan sarkar pakhata niangin mi puita tan in puwa chana tur thil poi molo puan chu na pakhata hlen na ngai turania talboi zual chiamero athalo PDF in puwa chana muntina PDF training chuak lem lo PDF ral thuam nei lo thuam chaknga hi atamzo kan la nitlata an duangin an che chuak ngam lova in ma chona in doutlin thei khoparal thuam le amuan la nei lo wangin rol ralin an beize uze ulekani chu wangin PDF te har sanna theyanga chinfel pui hi National Unity Government le PDF in puwa chamek te malakna pui berala ni ria NUG point PDF teral thuam pe thei turin EAO nam sipai te aberon mek chawani chu wangin Indona te naw thleng ma se rampum huapa Indona mai pui alero kan hlat deu ti hria ta tha chu ti rualin mi pui lampo in ma khualok asual lo le NUG in PDF te engamo chenral thuma pek thei hnuwa malak dan turan soi hawanga chu mi hnuwa bai pui thla ka Indona thleng turni na langtlatani kan din hun zel turni lang hi ain dotin ziek taila pakhatna PDF ral thuam pek boi pui mek panhina malak dan tur soi ho pathumna D-Day puan palina rampum Indo bai pui thlak ole kan tun Myanmar ram din hun chu Indona te naw thleng reng chung hian achunga ziek number 1 din huna kan nom mek ti ro achianga number 4 rampum huwa bai pui thlak Indona ro hunala du dona nunphung boi khopin om lawangu ma se Indona te naw soilok theilo kara kan din mek awangin in puwa chale in ma khulok nana man rengero atul reng thawa tuna hian rampum huwa bai pui thlaka Indona po kan hlat to lo hle ti chiar tu te ka cha du ani ati ole tuna chun Afghanistan lamien hoile lok teang US le atan rual puiten security alert anti chuang ngein Kabul airport bulathi chil bompu ka mi som pathuman thi US le khothlang tang rual ten Kabul airport bulvela mi puipung khom te beituma anom thuan soya anmi le sa te mun himlama insa seng thoi tur hria tir anti chu anu loka nimin khan Kabul airport luna gate bula thi chil bom ti puanin mi som pathum thin liam anom nual thu tarlanani intelligence report andonangin US UK le Australia le adang te chuan
anmi le sa te le Afghans mi pui Kabul airport bul hnai om khom mek te chu mun hima inson rang turin an hriat tir hloma an warning pe kang ngein nimin khan Kabul airport pon lama thi chil bom ningai a hriat hi puak zuin mi som pathum thin no pangpo an tel niin Taliban official te chuan an soi he suicide bomb puak hi Islamic State Khorasan ISIS ke te ti ngei ne rinania ISIS ke te hi Taliban nen po indo thin le in mel ma an ni he bom puak a hian Taliban guard then khatte le US service member then khatte point liaman tur nual nia tarlanani Kabul airport bulvela hian tunaya beina lian zok le rap thak zok kalpui tumin Islamic State militant te chu anin buat sei mek nia soyani bok ole khati zongkha chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan loma hunduam takin man thainan kan du sakna kan hlana cheu